Dame i gospodo poslanici, poštovani predstavnici zavičajnih udruženja, dragi prijatelji, braćo i sestre iz naše Republike Srpske, velika mi je čast i zadovoljstvo što mogu da vam se obratim u ime Srpske radikalne stranke povodom decenije međuparlamentarnih odnosa između Narodne skupštine Republike Srpske i Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine i da vam poželim dobrodošlicu. Dobrodošlica je, pre svega, rekao bih, protokolarna, jer ste vi ovde isto toliko domaćini koliko bismo bili mi u Banja Luci ili bilo kojem drugom srpskom gradu i opštini, a domaćini ste ovde isto koliko i mi, jer je Novi Sad vaš grad, Republika Srbija je vaša država, iz jednostavnog razloga što su Republika Srpska i Srbija, baš što se tiče nas, jedno. Kao poslanik Srpske radikalne stranke sa ponosom ističem značajnu ulogu Srpske radikalne stranke u stvaranju i odbrani Republike Srpske, jer je pored svih teških poraza i udaraca koji je srpski narod pretrpeo u 20. veku, Republika Srpska ostala velika nacionalna pobeda srpskog naroda i zavet koji moramo ljubomorno čuvati svim sredstvima, sećajući se svih onih koji su svoj život položili za njenu slobodu. Mi, srpski radikali, Republiku Srpsku smatramo neodvojivim delom Srbije i sanjamo dan kad ćemo i formalno biti jedna država i kada Drina neće biti granica. Jer Drina za nas nije ništa drugo već reka u Srbiji i reka koja predstavlja kičmu srpskih zemalja i nešto što treba da nas spaja, a ne razdvaja. Poslanici Srpske radikalne stranke, podsjetit ću vas, i u prethodnim sazivima pokrajinskog parlamenta bili deo poslaničke grupe prijateljska Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine i Narodne skupštine Republike Srpske i aktivno učestvovali u svim aktivnostima koji su doprinosili razvoju odnosa između Republike Srpske i Severne srpske pokrajine. Iako smo opozicija aktuelnoj vlasti u Republici i na nivou pokrajine, kao odgovorna i pre svega državotvorna politička partija, podržavamo svaku aktivnost usmerenu ka što većoj integraciji Srpske i Srbije, bilo u ekonomskom, kulturnom, bezbednosnom, strateškom, privrednom i svakom drugom smislu. Republika Srpska se danas nalazi pod teškim udarima i pritiscima od strane zapadnih sila i od strane tradicionalnih srpskih neprijatelja koje imaju nameru da je ukinu i da formiraju takozvanu unitarnu Bosnu i Hercegovinu u kojoj bi srpski narod bio u potpunosti obespravljen i zanemeren. S tim u vezi su i plasirali tu brutalnu laž o takozvanom genocidu u Srebrenici kako bi Srpsku predstavili kao nekakvu genocidnu tvorevinu koja nema opravdanje za svoje postojanje, a podsjetit ću vas da smo mi, srpski radikali, upravo najglasniji ovde u Republici Srbiji u razotkrivanju te velike podvale i da na svakom mestu ističemo da u Srebrenici nije bilo genocida, što i u naučnom smislu dokazao predsednik Srpske radikalne stranke profesor dr. Vojislav Šešelj u svom trotomnom naučnom delu koji nosi naziv "U Srebrenici nije bilo genocida". Ne sporimo da se desio zločin, ali isto tako zahtevamo da svako ko bude propagirao laž u srebreničkom genocidu najstrožije zatvorski kazni. Srpski narod je mučenički, stradalnički narod, a ne narod koji treba da nosi žig i pečat genocida. Danas nam je više nego ikada neophodno nacionalno jedinstvo, bez obzira na političke razlike, i da svim raspoloživim sredstvima ne dopustimo ukidanje Republike Srpske, njenih nadležnosti i njenih institucija, jer je postojanje srpske države jedini garant da se nad Srbima zapadno od Drine neće ponoviti oni strašni zločini iz 20. veka. Nikada ne smemo zaboraviti ni najzapadniju srpsku zemlju, Republiku Srpsku Krajinu, koja se nalazi pod privremenom okupacijom, kao ni najveće etničko čišćenje jednog naroda u Evropi nakon Drugog svetskog rata, kako nam se takvi tragični događaji ne bi ponovili i kako bi u jednom, po nas, povoljnom istorijskom momentu bili spremni da vratimo sve ono što je naše. Zaključio bih da je Republika Srpska naš zavet, zavet celokupnog srpstva, i uveren sam da ćemo zajedničkim snagama i Srpska i Srbija, kao i celokupan srpski narod, odoleti svim pritiscima i iskušenjima kako bi iz svega izašli složni i ujedinjeni na zadovoljstvo svih budućih generacija i svih onih koji su kroz istoriju dali život za slobodu srpskog naroda. Još jednom vas srdačno pozdravljam. Živela Republika Srpska, živela Srbija, živela velika Srbija.